Evrope i Istok koji su okupljeni oko ove ideje. Dakle, zašto sve ovo pričam? Prvo zato što živimo u svetu gde nama već 30 godina, kao što znate, govore o tome da je ideja nacije, ideja nacionalizma gotova po definiciji, da to ničemu ne služi, da je to loše, da je, ne znam, globalizacija nešto što čisti sve pred sobom i donosi univerzalno kseroksiranje dobrih ideja, tržišta koje će da reše i tako dalje. To, kao što smo videli za ovih 30 godina, nije dalo nikakve rezultate u smislu zaista projekcije takvog sveta i šta više, ta neka vrsta univerzalističkog razmišljanja po pravilu vodi ka nekoj vrsti imperializma i pokušaja da se svim ljudima nametnu, da kažem, određeno partikularno rešenje. Imate, ne primjer, ovo vrlo konkretnu situaciju, podkultura koja se 70. godina formirala u San Francisku, dakle, koja je osnova za ono što danas naziva LGBT sistem vrednosti i ideologija. Sad vi vidite da je Amerika uzela sve američke države za obavezu i princip svoje spoljne politike. Dakle, to je bilo u vreme Hillary Clinton 2010. kad je proklamovana, a sad ponovo sa vraćanjem Bajdena i gospodina Blinkena pre mesec dana su dali izvršnu naredbu da svaka ambasada Sjedinjenih američkih država u svetu mora da istakne zastavu duginih boja. I to se ističe, znači, ne samo u državama koje imaju sličan način razmišljanja, nego recimo i u Saudijskoj Arabiji, u, ne znam, Kini, u Srbiji, u Češkoj, Poljskoj, Mađarskoj, dakle, kod naroda koji imaju izrazitu, u Ugandi, na primjer, gde je i dalje ta vrsta ponašanja kriminalizovana, dakle, možete u zatvor i tako dalje. Tako da očigledna je ideja da se taj neki model sistem vrednosti nametne na silu, univerzalizujući čitav svet, i to je ono što Hazoni naziva zapravo imperijom i idejom imperija. Čitava ta njegova knjiga zapravo se sastoji u pokušaju odbrane vrline različitosti, stvarne vrline nacije i različitih nacionalnih tradicija u odnosu na te razne vrste imperija, i on prati, naravno, počinje od Starog zaveta i uzima poziciju svog naroda, dakle Jevreja, starozavetno, protiv različitih imperija koje su pokušavale da ih inkorporiraju i tako dalje. On smatra za vrlinu sopstvenog naroda, što nikad nije nastojao da to, čak kad je bilo i pokušaja imao odavde, uvek su sekli i prihvatali, dakle, granice svoje za svoj narod, da ne znam, ljudima iz ostalih plemena sa strane nisu želeli da vrše tu pretenziju. On smatra da danas, recimo, da skratim tu argumentaciju, ono što Evropska unija radi i što pokušava zapravo jeste pokušaj jedne imperije koja se širi po modelima starih imperija, i on se zalaže da svaka takva imperija, kao i uvek u istoriji, treba da propadne i da ljudi sačuvaju svoje različite tradicije, ideje, sisteme vrednosti i tako dalje. Iako on, da kažem, nominalno kreće iz te različite konzervativne perspektive, jer za njega je isto značaj ogroman i porodice kao osnove, dakle, svake nacije, znači porodica, pleme. On jevrejsku naciju doživljava kao konfederaciju plemena koja su izgrađena na, pre svega, porodici, znači ne individualnim perspektivama. Kažem, iako je to delimično različit sistem vrednosti, opet u mnogome je to povezano sa argumentacijom koju je Yael Tamir iznela još početkom 90-ih, to je, da podsjetim, njen doktorski rad koji je 93. godine obranjen na Oxfordu, a knjiga 91. Ja mislim, knjiga je objavljena 93. u Princetonu. Ja sam je preveo ovde i objavio 2001. godine u izdanju tada Filipa Višnjića, i upravo ideja bila da prosto pokažem da ideja nacije, koja je nama strašno bitna i koja je bila oklevetana 90. godina, a posebno, dakle, u slučaju srpske nacije, je jedna potpuno legitimna, normalna, dakle, i potreban okvir za izgradnju kulture, tradicije, očuvanje neke svoje kulturne različitosti i identiteta, a da se ona vrlo lepo može pomiriti, dakle, sa onim što jesu osnove neke liberalne demokratije u smislu individualnih prava, poštovanja, vladavine prava i tako dalje. Mi smo